What's up, guys? We're back again with another video, another bang, another reaction. So yeah, Sinang Kava. But if you're new here, my name is William Tiger. My name is Midnight Crisis. And this is Senzawa Sunny TV. So today we are about to be watching Josie Bioscope. Josie Bioscope. So yeah. Love us. Sakawatogile masaza. So yeah. No, Mr. Jones already namatlavu. Leo ayigocile cover. Hey boy, in this way born and that's right now. So guys, without further ado, let's get to it. They won't give me pitting our pawns. I'm the trap king of cigars, and she sucking on my pipe, but to pull a man. Yeah. Baby, for no room, mega pawns. They won't give me pitting our pawns. I'm the trap king of cigars, and she sucking on my pipe, but to pull a man. Yeah. Baby, for no room, mega pawns. They won't give me pitting our pawns. I'm the trap king of cigars, and she sucking on my pipe, but to pull a man. Yeah. Baby, for no room, mega pawns. They won't give me pitting our pawns. I'm the trap king of cigars. Uzomthatha kanjani mina sekanje? Saka iscrop lapho phela, saka iscrop lapho ahambe phezulu kwakhe. Manje mina ngithatheke ngibona ukufa nje ngukubona naku uze phambi kwami. Sibusiso ngiyakuxolela, kodwa cha angeke sikwazi ukubuyelana. Hey, if we love back nje. I scope like yamambele. Angeke Madlamini ngicela ukuhlukana nawe last year. Ube so nendoda. Ayenzeki lonto leyo Madlamini. Angeke baba ingane zami. Kuyenzeka. Baba nihlukane last year wena no mama mistaken. Usayithola kanjani indoda ehlukana naye next year? Lihlukane Last year. Njani kanjani? Hlukana last year. Kanjani? baba noma nosahlukana namhlanje. Hey, famba moyeni Mr. Jones. How? Ungamehlisi. Mr. Jones futhi uhamba nawe. Mr. Jones ubelambe nawe. So nomuntu akwazeki. Abantwana bazofunda kuphi? Abantwana bazofunda kuphi? Lava simunkeng. A two touch. Hlala wena two touch. Udla. A two touch. Thank you when a two touch. Udla. A two touch. Thank you when a two touch. Babi, a two touch. Hlala wena two touch. Babi ngitsho. Out there, aibo. Out there, aibo. Out there, babi ngitsho. A two touch. Enza kahle Mr. Jones angazingeni. Ngempela. A two touch. Hlala wena two touch. A two touch. Thank you and a two touch. Ay. Hello. I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Bioscope Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those Why want to blue? As it that would fit kahle. Kubugcoka blue. I am Lady As. who already know me, thanks for always tuning in without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ke inbox to get this Busiso. I was working always blue ne ke dula le girlfriend ka ka ba motho o nwang jwala ke tsa ntho tse dingata ka qetela ke tso girlfriend ka insi. So always blue ke batla le nthusa ke no mongenga because of ku tlotse maheme ma nka motho o se ana le motho. So guys, ntho ke tlo yetsang ke tlo tsama ke lo bona abuti Busiso ke gotlhelena ke bona go tshwaretseng. Yes baby. Mabudesh. Like, subscribe. Hey guys, hope la bona wa tseba king ha Ntle kulena. Bega boy. Ngathi lezi sithi Jaws. Bala. re pusha msebetsi ra o pusha ke re lantse sivungu tsa weather di re fa mathata mara bona we are working re ya sebetsa wa itse king guys hope la bona wa tseba king maphelo a batho re wa beya kopile we make sure that we itse king ra o fitlhella mo moling level letsatsi di ka etsa mo itse king wa tla di volcano wa etsalang ra sebetsa. So guys ke gotlile mo hape le ntate Sibusiso le kae Di teng man. motho moholo ne ke kopa fela o jwetse di viewers Sport imele central nala. jwetse di viewers wa ngoletse Josie Bioscope Ke ngwaletse Josie Bioscope because nginomthatha lapha ejardini lapha. Yabo lela bafethu. Bengisawufuna ukuthi ngiyocela uxolo lapha ebantwaneni bami ngoba
umama sesiyaqabana ngoba bengiziphethe kabi ngilowo ngiphuza utshwala ke ngitshela abangani ngenza izinto ezirong so bengi-invite nini ukuthi ningikhaphe ningise nje lapha yana masifike lapha ngizame nje ukuthi ngiyokhuluma nomama sibuye la so wena muntu omdala ne ngifuna ukuthi simake sure ukuthi ama-viewers ayi-understand le ndaba uthi kahle kahle muntu omdala ufuna ukuyoxolisa kumama umuntu bowuthandana naye na 15 years nginabantwana abayi-3 na so lilela gawana ka baka la gore o ne o nwa jwala ke etsa dintho diphoso ke feba ke etsang so ma se ke a bona ukuthi ai ntho e a e batleke bana ba ka ba tlo gola jwang builda lelapa ya ke batla go bitla lelapa re khutlise bana ba ka ba dule go sheltering na le yena re bone ukuthi ntho tse re lokisa jwang so motho molo lilela utlwana for nako ka kangwe na le mama na le 15 years na le yena so ska nne na 15 years mara khomo 6 ya hao ya mazwala ya go onwe go go ska etsa yeah who 105 6 nna le 15 years o ile wa etsa nako e kakang ntho ya hao ya majwala ya go onwe go go ska etsa mme a tle pele bophelong ba hao kina because be ke create chelete ke tsamaya na le di-friends di njwetsa ukuthi hayi mfintshi ya ka re tsamaya re bloma ko khoneng re bloma ko mfulo wa bona ai na le na ka bona gore ai ke tlevanyana wa bona a ke tlevanyana le na ka tsamaya ka ko ina ngibonile ale ibambele nkunzi le mfulo ka etsa dintho tsa kwa bona mara ka gcina dintho re ka sa tsamaya handle so motho wa ka wa mbona gore hey oh wetsa mathata shole khona ebhekisho uthi hayi le ngiyambamba ithunzi ena le batho ko sporting ba boa ke re wa tsiba na le wena so ke cabela na le motho re ya gaukana ene bana ba tlo dula jwang ba jeng ke ba support jwang a ke sa khona go tsena mole so ke tlo etsa jwang so that's why ke invite le ukuthi nimsemkwana ba manje umuntu omdala ufuna ukuthi sikuyise kumama kuze nikhona ukulungisa izinto ubuyele ebantwaneni bakho niphinde futhi nibe yifamily nonke ngifuna nje siningiphi uxolo nginingise nje lapha ngiyocela uxolo abone na ukuthi manje sengishintshile ngisaphuza ngisabhemi sengenza izinto ezi-straight sengeze ngiyasebenza so bengisayocela ukuthi njathi uxolo ngombuyise back siqala izinto fresh so that's why nginibiza ukuthi ningikhaphe ningise khona lapha yana siyabonga sihambile mfethu inga ke muntu omdala ha rena bothata motho moholo ntho re tla etsang he go fihlisa ko motswadi ha go tshepise go tla o tshwarela go tshepise ga ka se go tshwarele mara ntho re tlo etsang fela go try our best to remake sure nje wa tseba ke dintho di ba sharp tsala he motho moholo then no problem re tlo o thusa ke batla o at least na le ke modimo na le yena nthusa ntwe iluka bona ke busana le yena ke ntse diphoso tsaka ke mjotse ke etse tho so na le sona se 1 2 1 2 3 le ilukise ntho a ke tsiburi yena se tsamaye jwang o se ka tsamaye sibaka hore mala ke nahane ngoba because na le 2 years ke gaolo le na le yena last year so a ke nahane ukuthi akaba na le motho mo khona la size khona khona hayi siyahlonipha bona mntombo lava se upuri dintjadi awulapha sayi ngizomkhipha ngemehlini makungazinje ibamba ngechoslebo lava sakadlali uyovula nomnyaka wegogotaka emergency efana nale singena ngendlela yangena ane kahle kahle mfana lavas uhlayisa umsebenzi intwana kokota sengihamba phambili mhlawumbe kunezinja yabo ya mfana gcine ngawo nice sikhumulile isigqoko Kuba ska etsang marata ke ka please siyabona hello my love how you doing monkey so my love ke kopa besacela ukubona umama wakho yimi engilethela abantu la ngizokhuluma nomama wakho sacela ningibizelene umama Dlamini umntwana wakho lo mama sakuzele namakhamera ngapha obabuze namakhamera mama so guys re sentsane re metse mam Dlamini uyena ke umama Dlamini ke lo engizwe uyena le guy re teng mama mam Dlamini ke tshepa wa bona le kae motho molo di teng go dumedisitsane go re mama ish I'm so sorry ke di weather tse fela but then yeah okay so mami ke tlile le ntate ka mo jwale rona re batho ba Jozi Bioscope motswadi
o buang le ena mona ke Blue jwale hantlantle re tlisitswe ke ntate a re hona le ntho a batlang go jwetsa yona so ke tlo mo fa sebaka mama so a ipuelle ntate Sawubona mamdlamini. Unjani mamdlamini? Mamdlamini ngize lana ngibizela abantu kanje ngize la kuwe ngizozithoba hayi ngokudelela mamdlamini. Ngizongoxolo konke ngokwenzile okuwe kukhethile. Ngicela uxolo lapho. Angisaphuzi, angisakwenza ukubhizi cheater ngihambe imifulo nakubo. So into engizele ngize ukuthi sizohlanganisa uthando lwethu silibuyise back. Sizokhona ukuthi sibe nendlu, siphume la, siye kwenye indawo, siqale ilife iphansi nabantwana. So I don't think ukuthi nayo umuntu esikhathini samanje. Since ngihlukane nawe sengisolile ngabona izinto azambi kahle mamdlamini. So ngiyabona ukuthi ngcono ngibuye Daddy, hey mamdlamini nathi. ngicela uxolo, ngicela nawe uzicabange kahle. Singacabangeli mina nawe asicabangele abantwana. Motomol hey yazi lo baba umdlulile lo baba sina 15 years sinabantwana bekathi makahola lo baba angabuye endlini ayenze lala voka ngizokuthiwa nange uhamba kuphi uhamba komfulo uhamba kodube uhamba kuphi cabangani nje ubaba ongaka athatha imali yonke yomkholo wakhe ayoyidla yazi neyifebe nje onondatha so wena mama hana tluwang ka chelete una sa lisili next month beka buya nje anganadix uyazi ukuthi angisebenzi mina ngihlala la endlini abantwana bami bafunda isikolo manje angazi ukuthi bekafuna ukuthi ngenze njani njalo sihamba siye ekhaya kumama ngiyocela impuphu ngiyocela ini nabo sebayaze bayadineka phela Ngize kanje ngiyazithoba ngicela nje jathi sizokhuluma nje. Singasebenza phela. Wayengagondanga naye ikhathi nyana be fresh. Nje ukuthi sihlanganise izinto zabantwana. Busisi ngicela sihambe sokhulumela ngaphandle ngizela nalo baba nje lo baba lo ozongiphathisa istage nestroke nje kumanje samuntu omdala ngizomthatha kanjani mina sekanje seka iscrop lapho phela seka iscrop lapho ahambe phezkwakhe manje mina ngithatheke ngibona ukufa nje ngikubona naku uze phambi kwami cha angisamdingi empilweni angithi umuntu omdala ubaba uthi yena uthi ithe makasitshela ntate hore yena hantlantle o bone di mistakes tsa hae so ntho e batlang o batla wena lena hantlantle le khutlelane le build le lapa yes Busiso khani ubona manje ngihambe last year khani ubona manje ukuthi into zakho azihambi kahle wena hantlantle ke sefeng so batlang o hudile bophelong tshwetsa mama ntate ke chance ya go no o ipuela bana ha o sa ipuela le no ska ha re tlile le Josie Bioscope ha o sa tla thola letsatsi le leng Ukumbiza kwami ngibize ngoba ngifuna ngibonisa yena ukuthi ngiyazisola ngezinto engizenzile. So ngize kanje ngifuthi nabantu babona nomhlaba wonke obodi ngiyazisola ngezinto ezenzile. zisho wena baba ukuthi uyakhumbula Ngiyakhumbula ukuthi bethi mangihola ngeke. Bomosha bemahlongo uthi umuntu bani umuntu sithe behlo. Ngiyakhumbula sithandwa sami ukuthi mangihola bengingeze emsebenzini ngidonswa abangani. Ngibloko ngihamba. So ngingalethi nane so manje sengibonile abangani bayalahlekisana sithandwa sami. So ngicela nje ungipho uxolo sibuyelane ngazi ukuthi abantwana masiphuma ngoba ngiyazi ukuthi kulomuzi amsho uqhashile. So sengibona ngcono ungahlali kulomuzi sambe sowakho owethu umuzo right ngoba sengizibonile inkinga zami. So bengicela nje Madlamini kiyo ntate kiyo ibile wa khumama motho moholo a go bone di mistakes tsa ntate ne sentse di vunguvungu tsa lefatshe di hunkilane jwale ntate o gutla o mama not because of house o wa sebetsa no motho se ke a sebetsa khona nje so ke di bonile diphoso tsa o gutla ka go batla le build le lapa mama ntate ke ya go gutla ka go batla le build le lapa yona lena o bone di mistakes tsa hae Sibusiso ngicela usukuma Sibusiso uyabona ngoba ngumuntu onenhliziyo ezithobayo ngumuntu nami ngiyazi ukuthi amaphutha ayenzeka Sibusiso ngiyaxolela kodwa cha angeke sikwazi ukubuyelana njani angeke Madlamini ngicela ukuhlukana nawe last year ube so nendoda ayenzeki lonto leyo Madlamini angeke baba ingane zami kuyenzeka baba nihlukane last year wena no mama o mistake usayithola kanjani indoda ehluhlwe Hawu sokwatile wena wo uzofamba next year lihlukane last year njani kanjani usuke bosohamba naye vele wese sokumele linde wena mara ntate ke wena wetseng ere ke kopa wetsa so ntatane wena hantlantle ke wena o nonkusi ya mama ke nna hantlantle ke sebetsa hantle ka ba fe motho molo jwale mama o qetetsa thola
motho because of ka nako o no sa mo appreciate a ke re by the time so ke hona no o notice motho so o no di etsa ne di swabisa ebile di hlabisa dihlong and no o mothola sana le motho because of only see you in the process motho molo jwale nakong ya no ke nako go ikokobetsa o ithobe because of ine se ka wena motho molo o ya majwaleng o etsang a ko judge but ke a bontsha nka bentsa sena motho a ntse itulela le wena jwale motho ka re nna ntate so ntate so re nna ke tlile ka wena mo akere ntho ke batlang o etsa kopa o ithobe sefahlong sa mama o ko bontsha wena o sorry a ke go batla go be mo bana ba hao le khutlelana ke tsile ntwe mara o motho o sa movie o move jwang be motho be ke na le yena last year ihlukane mo o move jwang ntate jwale motho tshwantsa move on kana kwe ka kang ha se le gawana ke re ke a botsa jwale ke batla go bontsha di mistakes tsa hao motho moholo hore kana kwe ngwe rona re le batho re na le etsa dintho tse ding re le betso batho ba bang ha ba no re emela so no o realize the mistakes tsa hao ntate ithobe pela mme wa bana ba hao amaphutha ayenzeka mntana sekhaya kodwa hayi ngale ndlela le hlona last year so nomuntu akwazeki iyobe nginilandile kanje ukuthi ngizolo Sibusiso ungibheke kahle ukuthi ngoba sinabantwana abayi3 ngibhaliwe la ukuthi mina akufanele ngithandwe ngiyathanda ke bhuti angikhathali ukuthi umuntu ngimthothe ngoJanuary kodwa le ndoda engitholile iyangithanda iyangiphilisa iyakuphilisa into kodwa nezingane zakho Sibusiso okay ngaya kwazeki bafethu nginilandile nginilethe la ukuthi ningincede yenzani baba ngize la baba senza njani senzeni nani ufuna nikhulume lovers ekunini lovers wena kanjani ukuthi ngingakhuluma baba uyaraza phela wena isiyenza kanjani Senzeni sipama sivoice njengawe nathi. wemadlamini nathi sikuce nje nawe sonke lesikhathi ngihamba nawe usulo makhwaphini madlamini angeke ngizohlukana nawo madlamini lisikhetha ngilekade yabona lo baba angisamfuni hey Sibusiso wena madlamini Sibusiso kahle madlamini wena ungiqanyezi ngihlala nawe kunabantwana uzofuna ngomuzi Sibusiso ngomdampe nokumdampa wena sibona bakhumuzi wethu lekhaya ushile ekhaya lekhaya ushile ekhaya anginamsebenzi nalo sala nani lalela ebhotini bafethi ngibizeni ukuthi nizonginceda relax yehlisa umoya uthi ningincede ningilethele lana ngithi bafethu Sibusiso nangu baba sendlini ngicela usuke ngicela usuke uvaba basendlini ayi lo mama ngathi utila ngeke lo mama wo motho moholo le kae teng le kae sisi ke teng motho moholo okay rona re batho ba Jozi bioscope wane papa re ngoletswe ke ntate Sibusiso ka mona hantla nesikhwama ubuya besibuya umsebenzini so wena ntate madlamini kwenzakalani intoni kwenzakalani madlamini kwenzakalani madlamini lava sivimba mani bayibudonsa ngebro coba bayibombe ngebro Dankie Jones awinda baby amaglove Danko Jones Ngwamlo bekubi mihlola yami indoda Sibusiso sima kanjani bekubi hayi wena futhi wena ufazi wena man ufazi wami oh lovers hey umntwana futhi wena yena echarity I'm cooking. Famba moyen. Famba Jones. Thatsumise ekhaya. baba wo ntate mutloseng laba sa re tloseng ntate batho ba tloana o king batswadi hulukile batho ba baholo Siyaxolisa ngena kwakho ta. re kopa mtshwarelo batho ba baholo hulukile muntu omdala re kopa mtshwarelo he ntate tla bontematse re kopa tshwarelo ko kena jarateng ya hao ne re sa tsebe o so dula le motho ntate ha re jwetsa next if ne re tsebile o so dula le motho ka be re sa tla mona okay mami re kopa tshwarelo re kopa lisia okay ngiyabonga sisi kodwa lo baba cha ngicela ningihambele naye ngicela nihambe noSibusiso hayi ngawa Jones umphethe lapha hayi grade la uthile Sibusiso ayihambe lento le naye sesobonana for maintenance yabantwana
Okay, siyahamba naye, siyahamba naye. Ungene ejaradeni. Oh, Sibusiso man. Mbona akafuna ukubanjwa kanje. Baba. Sana le motho ha amohele motho mo. Ha re amohele re kene jarateng ya bona ene a ko blame no sa tsebo go le redi lena. Mama sa dula le mo. Nina ngisenani ukuthi nizongisiza. Ngabanga bonaye. Sahamba manje. Sina ngikuka manje. Ke kopa motho mo le o fela o qole. Wa tseba go bophelong ka nako re na le etsa di mistake. E re ha se nako re ra itukisa. Re tholo re fela wa tseba keng batho se ba movile one motho molo. Jwale ha ikale ka wena hore o be baby daddy wa mama e be le sa hlola le utlwana o sa thotse motho molo ha ona ntho re ka etsang tshwantse re hlomphe seo e bile re kene jarateng ya ntate o kila bona sa hlaso a ke gane mme pelo baka uhloko ne ka bana baka motho wa ke mtsibi re tsebe go etsa lang hae wa fitla motho o nka msadi wa ka ba re hayi wena umyekile umsadi dula kwa so se ke mkreye go tudula kae a ke fitla mo ke tshwetse o dutse na le bana baka ka ke khashile na le motho o mong ene ke batla o lokisa nthwena mara ke re ntate already la ha ino lokisa nthwena motho molo because of already busana le motho so fana ke movile on melu give yeah give up baba it's over dog ngizoba share abantwana bayabanakekela wait king ka be ka abantwana tshwantse o give up abantwana o tla re tla o thusa ba bona bana se bothata ha o ka etsa di maintenance le etsang ba nutlile bitso tla o etsa di maintenance ke mo le tla buang ka ntotse jalo motho molo ha ibo hana go bone bana ba hao ke mo den hele rona re tla tshayang go thusa the right ukuthi ubona abantwana bakho ngifuna ngenze njani mangifuna ukubona abantwana bami uzoya uyabathatha abantwana uhambele Jones sengafly manje hambe ekhaya manje hamba Jones hamba naye Mr Jones hamba naye Jones ay mahambise famba boyeni how batla o chakela ntlung ya lona bazofunda kuphi abantwana bazofunda kuphi abantwana bazofunda lovers monkeng ay wait king ay tsamayang le ena lovers please guys wait king di iponetse o ritlile mo re tlo thusa ntate Sibusiso but wait king ntate Sibusiso o thotse mosadi wa ya movile on but still wa for chikana ikona famba boye mbeke ekhaya awujoza kakubeki phansi posta o batla o etsa eng lwena guys ke tshepa holy situationing eso o make sure wa tseba ke ngwa re emailela ene lwena bophelong o skebe wa foster ha ibo bona re ntho tse ding di fedile ke a le rata ka ofela le see you in the next episode yes baby guys thank you for watching don't forget to like share subscribe tell a friend to tell a friend senza kosani you know back with another one nakusasa na next year na izolo na last year forever and ever amen we out